Hari ni hari Maulidur Rasul. Hari ni semua orang cuti, tapi aku seorang saja pergi kerja. Jadi hari ni jangan kita lupa selawat. Jom selawat sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka